شنگار او قضایا کلمها 8 سال 2014 هاتیا دست به سرداگرتن جلای چکدارین داعش و پشتی نیزی سالی که هاتیا رزگارکرن جلای هزین پیشمرگی و شروانان و دنها داد بیر آنینا رزگارکرن و قضای دا ئاوارەیێن قضا شنگار دخوازن جدا هنه ین کو جهێنوان رزگار بوی دخوازن خدمت گزاری جبوان بین دابین کرن ین کو هشتا جهێنوان جی رزگار نبوی مینا گندین باشور قضا شنگالێ دخوازن کو جهێنوان بهن رزگار کرن و زیده باری دخوازیاوان یا هف پشک بو رزگار کرنا کچو جهێنوان ین کو دستین چکدارین داعش داماین پار ام زیوران بان افسال باشتر بو خود حال ما حالکی من نینا خود شغلی روزاجی بدست ما ناکوی خود تشتغل نورن حکم کارن 25,000 دریخن حقیقتا هایا ام جيت برانغازين وخذ دوال وهم بكا ومستعدا ما بكين وما فقرنا جو وطنين ما وبلكي خديهن فانين ما يجي رزقارت كن فاني خسيري دستي دوان دا ومستعدا ما بكين وخذي ومستعدا بردوام سازین کو گریدای به ازدیان و قضا شنگاره و گلیه جدن دابین کرنا خدمت گزاریان دکنو به صدم دزانن به نوگریان ئاوارەیێن ازدی بو سر جهێن خو براستی هەتان هۆش کۆگو پێتیڤ خزمەت گوزاری بۆ دەوەرا شنگالێوان نەهاتنە کردە لەما ئەم داخوازی جێت پەیوەندی دەگەن چی حکوومەتە عراقی بێت چی حکوومەتە هەرێما کوردستانی بێت کو زووترین وەخت خزمەت گوزاریت سەرەکی بگەینە دەوەرا شنگالێ دا ئەف خەڵکێمە ئێت بن خیڤەتادا بشتە ناف ماڵ و حالێ خۆدا و لگوری آماران لدمی دست به سرداگرتنا قضا شنگاری و دورو برین وی 6413 کچو جن و زارو دان عمرین ازدیان کفتین دستین چکدارین داعش داو جوانات تانهاجی 2782 کس برین جدا هاتین رزگار کرن. دو ساله ئاوارەیێن شنگالێ چاوەڕێنە کو بزڤڕنە و بوو سەر جهێن خو لێ زڤڕینێک li گۆری گوتناوان bi دوو هەستان هەستێکی خوش ji ber ku carek din ew ê bizivڕne ve bû ser cihûwarên xwe digel da hestekê nexwe jî ji ber ku wan li ser destê çekdarên Daişê li wê derê gelek derd û meyne dîtîne. Dilşad Hîmo NRT Duhok.